Crvena zvezda će po svemu sudeći, nakon odlaska Luke Vildoze ostati i bez drugog Argentinca. Facundo Campazzo će se, prema pisanju španskih medija, možda vratiti u Real, pa crveno-beli traže rješenje na toj poziciji, a jedna opcija se pojavila u Francuskoj. U pitanju je Di Bost, igrač američkog porekla koji ima bugarski pasoš. On je prošlu polusezonu proveo u dresu Asvela, a prema pisanju francuskog novinara Morsea Demerde playmaker je blizu potpisa sa crveno-belima, a prvi kontakti su već uspostavljeni. Amerikanac ima 33 godine i bio udarna igla tima Duška Ivanovića naredne sezone. Bost je briljirao na prošlogodišnjem Eurobasketu, kada je bio najbolji asistent turnira u dresu Bugarske. Da podsjetimo, Zvezda je već potpisala Dejana Davidovca, a usred brojnih odlazaka očekuje se još transfera na Mali Kalemegdan.